Enkisisa Ashinaleng tangarake lo singoli ogre tabagi yogle gani tikita moise to tulusuje eroshoni yeti kita moudo ananita hisa mitanga Kenya na kayola joera sirale Biblia likingero de neweji begitumoge soma kentai aneni to monuso to ngilikinot anene kuno barata Enkisisa tiatu asida FM ashelu na bogno mito yo tiatu account ni na basha orma sai na nini kutoka ma ananyele lo tikerengeti la jo Nairobi ikerengeti la jo Eldoret Nakuru Kisumu Nyeri Thika Embu Meru Ongwa pia bo lungana go jangona jene Austria kama my sister Gladys, may God bless you. Tenebo my sister Maggie at USA, tenebo olungana kumokoleng laijo Simil at yango na jene Dubai, may God bless you so much. Kama yandanga yeshumara, remember you still owe the society. Na gore bo kata niti hata ngambo ni nyedu niti ngambo hata magayete jo orang na nyage nata tibat ashe kama yandanga yishumata ayo daga jo gara shada mwang bagin ni dara wado robiani no shire na send wave bagin ni dara wangole ana bagin ni ngira nyalo mondi yankake the most important thing uriti ongoniti adamage your roots amagada mushi singoleng kumo koleng no jo back to roots pore ngor e tol sumaganda Israeli Biblia litomonu ro kiador gilwa ile teba the way studio ngira ga omonu ngira da yolo ormarei ledan kan ashulole pundi ajo kedere to na yuta ngarage enkerai na nyala na bagira tanakata de sibitali najene Moi Teaching and Referral Hospital to gerengele Eldoret na county e Uasin Gishu ore enkerai yenye na keji Duncan Lekaken olole pundi iranyamale moyan taragiye ore siana odulusoche negra monereto na ore teniadere to bogana bane niata na ko namba indim atebeka 07 96 31 77 43
kaigil nena ambari peetumoki oltung'ani pookin aibung'a. Ormosori naapishana, naudo ile, uni nabo, naapishana naapishana, ong'uan uni, 0796317743, 0796317743. Nambai nindim aterewakinye ilo marei Lepundi naa kaing'uraa esimu paatumoki aipota enkarna ino naa ore ake tenkanyit sapuk oleng, ore kuna amba neme naawoshi amu nena esimu nagirai aarewaki nena ropiyiani, naa kalimu ake, kaisum ake enkarna ino teneeku iterewua kake malimu esiana oompisai. Enkarna ino ake alimu peekitumoki aatishipakinoto pookin tenebo amu reto olashe lenkiteng' ai. Kimayian Enkai eshumata Mariamu enole Koipa tenkaraki natodua ajo iterewua orng'orei lino. Roimet Ole Ketere, thank you so much. Nagira ake aomonu ajo ore kuna amba neme naawoshi. Ore kuna amba amu ore ninye tenijo ilo tung'ani iyieu nirorie liopeny ilo marei anaa lelo tung'anak oonyamal, neme ena simu iwoshokinye, itu ishori yiok nena nikiwoshokinye. Ishooki ake yiok ena simu peekitumoki aatang'amunye nena pisai nigira aretunye. Imbung'ita? Neeku ore piiwosh ena simu meeta eniasita. Ore ena simu neme enawoshi, enapiki iropiyiani tenkaraki ena kerai namuoi. Ebakitai Duncan Lekakeny Ololepundi te sipitali naji ene Moi Teaching and Referral Hospital. Naa kaomonu ake tenkanyit sapuk, matonyok aang'oroki. Ore ninye tiatua erishata enkisisa, matonyok aajo kitipika enkiti toki nairoshi. Ore kijo maape aidip erishata enkisisa, tonyua katukul tipika enkiti toki peekiretu ele marei. Tafadhali, tenkanyit ake duo sapuk oleng naa kincho Enkai ang' enashe. Kaitoki ake aisoma nena amba peemeetae oltung'ani ojo itu nanu aning'u aitobiraki. Kimayian Enkai eshumata noorkiruti enole Sulul, ashe oleng noorkiruti Sulul, kimayian Enkai tenkaraki orkilikwai lino amu atodua kimayian Enkai tenkaraki contribution ino metamayiani enkarna Olaitoriani. Ashe ninye maigero tenewueji peyie maarikino ake paadol sii ajo keeku nyoo kinoto tenkisisa kipuo aipang' tiatua studio tenewueji. Neeku mikiangusha taa iltung'anak lainei. Kigira ake aing'uraki eretoto ena kerai. This is a medical appeal and for those who don't understand Kimaasai kigira ajo ore ena kerai naa kemuoi na anatibiwa kule Moi Teaching and Referral Hospital. Asante sana Soitaro Koriata, thank you so much Soitaro Koriata, kinoto orng'orei lino babalai, thank you so much. Iroroki enkop oonkorkorri, ashe oleng oltung'ani oji enkarna Lemita Lorgiso, kimayian Enkai eshoto orng'orei lino, thank you so much. Nemeetai contribution kiti, there is nothing like little contribution, every coin will count at the end. Metamayiani enkarna Olaitoriani. Agira ake aomonu ajo tareto ele marei, ormarei le Duncan Lekakeny Ololepundi, na kaigilita ake ajo nambari ninazokupa si za kupiga, ni za kutuma mchango wako wa idadi yoyote ama kiwango chochote. Utume lakini si kupiga. Rara iltung'anak kumok oleng ooshito ena simu na mee naoshiana. Kaomon ake duo tenkanyit sapuk oleng, eretoto kiyieu amu eyieuni mpisai kumok tenkaraki embaata ele lee. Naa kishirita ormarei aajo ebaiki nemeeta iropiyiani naabaiki embaata kake terewaki enkiti toki naba enaa eniata naa ekiret Olaitoriani. Kaisum kuna ambari aitoki aitobiraki polepole peemeetae oltung'ani ojo itu nanu atumoki atoning'u. Tafadhali 0796317743. Kaitoki aisuma tenkutuk ormaasai. Ormosori naapishana, naudo ile, uni nabo, naapishana, ong'uan uni. Metamayiani enkarna Olaitoriani. Ashe oleng. Ashe oleng tenkaraki lelo pookin. Tonyua akeyie tereu orng'orei lino loba enaa oliterewua naa ekintambua yie. Ekisum tenewueji. Ata ninye iltung'anak otii enkoitoi e Facebook live keyiolo ake ajo kedolta ake ajo nikiasita. Neeku ore toltung'ani lemeyiolo ajo kitii enkoitoi e Facebook live kitii. Kimayian Enkai eshumata Festus Kilesi, kinoto orng'orei lino babalai. Kimayian Enkai. Festus Kilesi, thank you so much for your contribution and we appreciate. Naa kaomonito ake ajo mee naawoshi kuna amba amu ore ninye piiwosh namang'amaa naake amu nanu oota te studio tenewueji. Kereto Mburnyuk, Kimayian Enkai eshumata Kereto Mburnyuk, God bless you so much. Ashe oleng tenkaraki lelo pookin ootereutua
ng'oreta lenye eton kingira kang'ama etii likae logira anyok oleng nenyok oleng omaaterewaki message najo please call me I cannot call you honestly why do you send me please call me toonambai nikingira ajo peyie epikakini irng'oreta leretoto eji nigila arewaki ajo please call me I cannot call you wonderful ate kipuo aisoma sira le Biblia terishata nemiado niaku melamari katukul amu aisidan imbaa ayiolo oleng ajo iyata enkure oroi lenkai naa ore kulo sirat naa keponu apik iyiok enaa enanarikino agira aing'oru lelo sinkolio naaji layieu ore ake peelusaa ele sinkolio nikiponu aisoma sira le Biblia kake ore eng'or naa sie maisoma Patrick Soya kimayian Enkai eshumata Patrick Soya ashe tenkaraki orkilikuai lino amu anoto kimayian Enkai babalai thank you so much bab kimayian Enkai amu anoto ropiyiani niterewua David Kasio kimayian Enkai thank you so much mintoki aosh kuna namba amu kalaikino ninye aisoma irkiliku looltung'anak ooterewutua ropiyiani ore entoki nigira iyie aas naa inyokita aosh esimu ijo piliki iyiok taata ajo iyata credit naa eneokoa ninye iyata tafadhali mintoki aosh ena simu amu ijo ake piinyal esimu pesho amu igira ake ajo piihang'isha pesho nemeeta naa eningira aitaas ashe oleng Martin mishoru ninye kulo tung'anak oosh esimu mayiolo ajo kaa kutuk ening kulo tung'anak Martin Ololtobir thank you so much for your contribution tumepata kimayian Enkai eshumata ashe kimayian Olaitoriani katukul kinoto ashe Patrick Soya aisoma na ilo kilikuai ashe oleng kaomon ake tenkanyit sapuk oleng watu ambao wanapiga hii simu ya contribution meetai entoki naikunono James Engo ashe oleng James Ole Engo kinoto orkilikuai lino kimayian Enkai eshumata mee naoshi kuna amba tafadhali naa reverse call ninye ereu toning'ori duo iyie iltung'anak oota aibu naa namba ye contribution naa reverse call nintoki areu manoto doi orkuak sidai tafadhali maana ntoki inye altu asul keon kiloku moire ashe oleng kimayian Enkai eshumata tenkaraki contribution ino kimayian Enkai eshumata kiloku moire thank you so much naa kajo kiotiki kulo tung'anak aosh ake esimu duo James Yengo ashe orkilikuai lino ashe oleng oltung'ani oji enkarna Noonkuta Kipukel thank you so much Noonkuta Kipukel may God bless you so much kinoto orkilikuai lino kimayian Enkai ang' eshumata ashe oleng mintoki aosh esimu amu ore ena simu neme naoshi ena simu tafadhali ore ena simu naa enarewakini orng'oret loba anaa oliata pee kiretu ele marei onyamal tafadhali kingira aang'amaa ashe oleng keji enkarna Lemeria Muntet God bless you ashe oleng Lemeria Muntet thank you so much tenkaraki orng'oret lino likinoto naa kaitukurru tenakata kulo tung'anak ooshito ena simu ore oltung'ani loitoki aosh ena simu nang'amaa ake niliki iyiok enkarna enye nikijoki koyokoyona tafadhali mintoki aosh ena simu amu esiai kiti tenewueji naa kingira ajo ore eretoto nikiyieu naa nchoo iltung'anak misomi meseji oltung'anak ootereutua irng'oreta lenye tafadhali naa tenitu ning'u namba ekingiligilita kuna amba kila saa peemeetai oltung'ani ojo itu aning'u nanu ashe oleng oltung'ani oji enkarna ashe kimayian Enkai eshumata Sylvia Koirag ashe oleng Sylvia Koirag kimayian Enkai eshumata esimu pana mikiyieu ina siai mayiolo ajo kaa kutuk ening kulo sinkan kake matapaliki duo ake taata amu Jumapili ashe oleng iltung'anak pookin ootereutua irng'oreta lenye ashe oleng kidolta katukul ekeji enkarna enye ashe oleng dawa amu kiponu ashukokino ilo kiliku amu adolta ajo mishoru kulo tung'anak ooshito esimu isomai irkiliku anaa enanarikino
Ashanaleng osinkolio odaranya singolenga ijangarna Evangelist John Meli. Asholeng oltung'ani jangarna Raphael Pan. Mayolo dana lega apa legi somata neboga kemayen enkaji eshumata babalai. Thank you so much. Era apa Raphael legi somate larin kumok oleng otulusoitie miaka mingi iliyopita. Asholeng Lemayan Eng'isa. God bless you Lemayan Eng'isa. Thank you for your contribution and may God bless you so much. Asholeng Resian Sururu. God bless you, Resian Sururu. Thank you so much, Mami. Asholeng, Telebogno Ograre Moreta Lenye. Esther Enole Leto. God bless you, Esther. Esther Leto. Thank you so much, Mami. Asholeng, Lungana Rale Lograre Eglegolenye. Nejolega, Newsman. Toligion and Namba in Agra Nyamala or Shalaini, le contribution. Ragali Yaganda Sai. What I will the Yaw Simu. Aliganda. Amayola Joga go to Geninche. Thank you so much. Hello Bogan Ograra Yiok. Erikileko Anare Ngoreta. Asana Gileta and Ampari. Agrara Ngoreta. William Loitite. Kegula Rolega. Shaga Bogata. Singalankai. Kumayanga Yashmata William Loitite. Thank you so much for the message, for the contribution. Ashegmayan Kayishmata. Sholeng Resian Sururu. Thank you so much. I've got your message and may God bless you so much. Asholeng Alolangani Ojangarna Adolda Jagrading Ayana Simoleng Kage Ashage Tabora. Asholeng Anastasia Surum Kimayan and Kayashmara Oleng. Thank you so much for your contribution. May the living God bless you so much. Thank you so much, Mami. Ashegmayan already negatogol. Asholeng Olwana Jangarna Sadala Munguti. Thank you so much, Sadala Munguti. Oregarungan le 0743. Indo yaga oshana simu amwegen tukuruye live on air. Please. Me na oshana simu singalangai. Mindo ya osha mwegi ligyo ye tenagata. Kiligyo tenagata ye. Nimegi yo yogan dala. Kingradi dalda mo yete ne weji. Siake. Tenaga ina diningu. Mindo ya oshana simu. Ore bi yini rawa gendo ni rawa haki. Egi jaga ashia. Sholeng Sadala Munguti. I've got your contribution, man. Thank you. Ashe Oleng. Angara la boga no grade or moreda lenye. Naongepa enole keiwa. Thank you so much. Naongepa enole keiwa. Thank you so much for your contribution. May the living God bless you so much. Ashigma yana kayeshmata. Agile dana nambari. Urmosori na bishana ata 0796 317743. Nambai nani nyera waginur ngoret. Kingiraret ormari le Duncan le Kaken olole pundi. Ogra bagre sibitali najene Moi Teaching and Referral Hospital. Nemedal nyagolor ngana ibu. Oh shisimu na reverse grao she. Endo kurura daga nyome muto. Kaingo ko biwo shi simu contribution. Ashana lengde le bogno immigration sida FM kingra omon erodo dangara yormari lole pundi ormari o nyamalo le pundi dangara ye enyal enga yenye ajangarna Duncan le Kaken lole pundi
dan kan le kaga nyolo punti ora nyamali to moyano leng edi sipitali na jene Moi Teaching and Referral Hospital ne yu inchilingi no tenebo iretoto ino pookin ooropiyiani amu mena yiok obakita kake mpisai eyieuni peetumokini aatabak neeku ina piidol ajo mikiata yiok irkeek likinchooyo enkomonak ompisai kinchooyo peebakieki amu ore ebaki oltung'ani ore entoki naisul naa enkishiunoto king'uar pookin oltung'ani le 0704 namba 63 mwisho na 66 mwisho mintoki awosh esimu e contribution amu kapik tanakata ntae Reshito Tieni nejo likae hi bro tuma hizo za hawa watu wanaokusumbua tukuachishe haya wala wacha tawala dwake wala kije do wale kije ni kiasi wacha nisome contributions. Caroline Nguito, thank you so much Caroline Nguito, God bless you so much Caroline. Kumaya nang kaita ngara contribution ino idare lo mare yoleng whatever merau no contribution is small. Nejo Jalin Kisio, thank you so much Jalin Kisio tangara contribution ino kumaya nang kayeshimata oleng thank you so much asholeng elero boken ogra areu ngorida lenye eta mayene karna kai I'm a story and you am born, then you get I'm already yana in God, I'm on the lava. Aradamuna, no sailing, and Yanagasia, Arasa, Ninyogana, Narudu, Narudu, and I wash a man you get, and with your Musa, name it your and I am a washer, and you. What are them then? Yagorinki, Lemelagino, what in Irorie, Yaneme Belle, and Yambarasi. Urivanila, Mariga, Lengi, I'm a kissy, soldier and light, I'm a kissy, saddle of light. Uringisiga, remember get big, and Megilla, I'm a kissy, soldier and light, I'm a kissy, saddle of light. Urigave, the Jayamae, Muna, I'm a kissy, soldier and light, I'm a kissy, saddle of light. Urigiloria, walking on I can do it. I'm a kissy, soldier and light, I'm a kissy. ashana lengela lobogno regilwa ni ingression sida ya FM saja yote ngoro Facebook live asholengle ya musanga iriango mnaji sekenani nejo sekenani girls high school tama Saimara. May God bless you so much, may God bless you so much. Asholeng tangara gele lobogno sida yok asholeng ngolo ni jangarna Shadrack Dapash nejo watching from Klena, thank you so much asholeng kama yana kayeshmara oleng. Olungani ojangarna lea masekonde nejo praise God osingalenkai asholeng kimayen nga yeshumara oleng sujita yote ngoro Facebook live, thank you so much. Olungani ojangarna darasindai Olengirongo Anderson, watching you loud and clear from Machakos County. Usingalengai Samson Simbiri njog mayen nga itangara yesia ni aseta, amen. Medama yani engarna Olaitoriani ashida ngara gile lopogno rumito yok najeto medama yani engarna asrale Biblia kaga itambu agal ngana pogno rumito yote ngoro yo Facebook live tendo rupage baga na masimu giluguli nyikake tabala duage mataporoi asiogisioki nejo Dickson Kosen asholeng Blessed Betty Shadrack Dapash Lea Musanga Lenebo Lea Masikonde Sakat T Simon Oshipai Collins ogolega ikumo ko tumitengire sheni esida FM ayola jo kama yani yoga nga yeshmu Rwani ojangarna Lily Lelei nejo I don't go to church but I'm always happy following you from Canada. Hey.
Yeah, thank you so much. Nejo Honorable David Olentetia, watching live from Murwa Raitian. Hey, Mayolo Rana Narena Nakwabi, Ashole Ngumayan and Kayeshmata, Olungani Ojang, Nejo Lega Nejo, watching from Golgori, Soitalo Ole Kodiata. Thank you so much. Metamayani and Karna Olaitoriani. Ayuniga Soma, Israeli Biblia, Anna Gununa, Jibemikan Panga Yaga, Sile, Jada Studios, and Eweji. Ayuniga Soma, Israeli Biblia, Pemelo Lunganio, Itunano, I Soma Kene, it is on my, it is on my, itu soma esrata lai meeta oltung'ani likidung'o tenewueji naa kayieu nikitum orrekie onarikino ntaas iyie matang'asa aing'oru osinkolio tinewueji laa kayiolo ajo lelelelele anoto osinkolio naa enewueji naaji ake etii melakwa kimayian Enkai eshumata agira ajo nji ekisuma sira le Biblia pookin anaa enikitang'amutua tenewueji peekitumoki airiamari naa kayiolo ajo keshet iyiok naa nining'u tooshi nchoo duo kiret osirata Sirat Olaitoriani njo kiret Irorie Lenkai amu ore ake pemikiret Irorie Lenkai mayiolo naa ajo kakwa rorei likiret iyie neeku tulia peekiret ororei Lenkai eshumata melamari. Ashe oleng ore osirata likinterunye naa embuku naji ene Zekaria 15 Zekaria embuku naji ene Zakaria kumbe ore tekimaasai naa kigero ake Zakaria aitobiraki ake metii Z Zakaria mebaya 15 neyieu naaji ake aitumusu ajo etii padana lele nejo Zakaria ematua euni orkereri lekuni ometabaiki olemiet nejo ore inakata egira Yoshua aitashe tedukuya ilo malaika ishopokoki nkilani naiduruk naang'u nejoki ormalaika lelo oitashe tedukuya ninye entai nena kilani naang'u naiduruk naishopito entung'uai ninye nejoki ninye ng'ura aiwuang'ie ing'ok inonok teyie naa kaishopoki nanu iyie inkilani sidain naitoki nanu ajo enchoo ninche epika aishopoki enkarasha sidai endukuya enye neishopokini ninye nkilani ore ormalaika lolaitoriani nitashe tembata ninye nitanap ormalaika lolaitoriani Yoshua ejoki inji ejo olaitoriani loolororani tenilo tiatua nkoitoi ainei nimbung' enkitanapata ai neeku iyaku oloitore enkaji ai nintore sii ndung'orot ainei naa kaisho iyie esipata nijing'ie tenebo kulo oitashe tene toning'o naa taata iyie Yoshua olopalasani kitok iyie tenebo ilchorueta linonok ootoni tedukuya iyie amu iltung'anak supati ninche oitodolu mbaa naaponu ng'ura ekayaki osinkalai iloji orng'osila amu ng'ura ore shumata ilo soit aitasheyie tedukuya Yoshua enchumata osoit obo oota imatua 7 nagwetaki osirata olaitoriani loolororani ojo naa kaitayu ina kitaruoroto enakop tenkolong nabo nejo irkeek obayie ore teinaolong ejo olaitoriani loolororani naa kitoomon pooki teentai olelatia enye meetu aatoni tentonata osabibu lenye otentonata orng'aboli lenye etamayian enkarna olaitoriani lang.
Ashe oleng oltung'ani pookin oba olotumito enkitesheni sidai FM. Kintoki aisoma embuku oontepeni are amatu enye enaapishana orkereri lenye le 14. 2 Chronicles 7 verse number 14. Nejo Irorie Olaitoriani, ore ake peitobiraki iltung'anak lainei lelo le enkarna ai ipotieki neomon ninche ning'oru enkomomai nibelekenya aing'ua nkoitoi enye torrok naa kaning' nanu atii keper napalaki eng'oki enye naishiunye enkop enye. Oobore eng'ida Enkisisa Olaitoriani lailepakinye enkitoo Ashe oleng kintoki aisoma embuku orkerembe lenkai ematu 23 orkereri lenye ledukuya. Nejo Irorie Olaitoriani, Olaitoriani ninye olchekut lai maang'oriki nanu toki airragie ninye nanu toonkujit naanyori naarikoo ninye nanu tenkiopata oonkariak naitirring'a nitagol ninye oltau lai naarikoo ninye nanu tenkoitoi oosipat tenkaraki enkarna enye. Ashe oleng adolta osirata likintoki aisoma tenewueji naa embuku oloboni lenkai Samueli liare 2 Samuel chapter number 2 verse 1. Ore tesiadi ena nikilikuanishore Daudi Olaitoriani, kailep nanu alo atua ainabo oonkang'itie Yuda? Nejo Olaitoriani ninye, ilepa shomo. Nejo Daudi, kaa ailep alo? Nejo ninye, shomo Hebron. Neeku ilepa Daudi nelo ine tenebo sii nkituak enyena pokirare, Ahinoam o Yasril o Abigail inooliai apa enabal le Karmel. Neyau Daudi ailepunye lelo tung'anak lenyena apa otii tenebo ninye, oltung'ani ake wenkaji enye. Nebik ninche toonkang'itie e Hebron. Neponu iltung'anak le Yuda nebukoki ninche Daudi eilata aput teina aitaa teine aitaa olaiguanani le Daudi aajoki iltung'anak le Yabesh Gilead apa ootunukaitie Saul nirriwaki Daudi irkiliku lelo tung'anak le Yabesh Gilead nejoki ninche, entaa ntae loomayianat Olaitoriani enkaraki nintodolutua ntae enaanyit te Saul orkitok linyi ninukaa ninye nitodua ntae Olaitoriani enyorrata nauno wenkisiligata naa kaitaas nanu ntae esidai enkaraki nitaasa ena baye. Orkereri liopishana. Nipijuju amu etua Saul orkitok linyi aatubukokitio nanu enkaji e Yuda eilata aput aitaa olaiguanani teshumata ninche. Orkereri liochet nejo ore apa Abna olayioni le Ner orkitok lenjuore Saul neya Ishboshet olayioni le Saul neyau ninye Mahanaim neitaa Abna ninye olaiguanani teshumata Gilead o Ashuri o Yasril o Ephraim o Benjamin o Israel pooki. Orkereri le 10. Ore apa Ishboshet ilayioni le Saul naa larin 40 inakata peiteru aitore Israel. Nitore ninye larin 2 kake etusujaitie enkaji e Yuda Daudi. Ore enkata apa naata Daudi olaiguanani te Hebron teshumata enkaji e Yuda naa larin 7 olapaitin 6. Orkereri obayie. Ore Abna olayioni le Ner osinkan le Ishboshet olayioni le Saul neipang' aapuo Mahanaim nepuo Gibeon.
Ramayana Lomani Sudargilani Amuge Meswara Gedebel Yasuma Shana Gagera Gagera Wangana Sama Borengida Aborengida Enkisisa Enkisisa Wow, ashina lengele lo bogno rumile gidashine sida FM. Igira bodo kwa Australia Biblia. Pakayo lajo ninjeri engishui. Embugu Isaia Matthew Mezor Matthew Nyoge lenye le tomono miet. Nejo lankai kanyo indodolulu indoro gonyanyo lungana lainei. Indongdongo arrepe nyingomomi elelo aisenak. Olaitoriani lolororani ojo. Erejo Olaitoriani. Ore nkaraki naitokos ndoye esion nebo tenkitaragirag ning'orisho torwasa neage poito ebidengejek enye kewosh Olaitoriani torpepedoi nena lukuny ontoyie esion. Naa kibalunye Olaitoriani emasipaisho enye. This is a very great verse. Ore kenya teina olong naa kiweny Olaitoriani nena masaa naang'idare ninche. Ormindoni orkatari onkarash omurto onkarash olukuny osekenge onkaik ontoren oltuleta lesonkoyo ontalengo olelo giso omishira orgiso loongumeshin olelo kilani loosirwai elo karash lioriong olelo kilani orbenia lonkaik olelo kilani obebek olelo kilani opuyiapui onkarash olukuny olelo karash oimulumulieki nkonyek. Ore terishata eropili naa eng'wan. Ore terishata enkimeita naa orgosoi. Naa ore terishata orpapit oitobiraki naa enkurroto. Naa ore terishata orkila sidai naa enkishopo orkunuyiani. Naa ore terishata enkikishan naa enkorrona. Ore lewa linyi naa kebataro olalem nemuta lelo lewa linyi. Maagel tolarrabal. Ore inchomito enyana neyietu aishir irag ninye tenkop mishopo. Ore ino orkilikwai le onyo. Amu etejo nejo Olaitoriani oikilikuanishe. Nejo ikele tomon omiet. Ore Olaitoriani nejo kanyoo intodolu pee intorogonyonyo iltung'anak lainei waayo kayai. Nejo nindong'idong'o aarrepeny inkomomi elelo aisinak. Naa Olaitoriani otejo. Ore nena pookin atolimuo ejo lelo pookin oitokos lelo owuasa neasishore enkata naata aitorogony lelo aisinak lejo ninche meeta olang'oroni naa kitalakwa enkayiala. Aitadamu osirata lekisomaki etii form 2 arin kumok ootulusoitie. Ore oltung'ani tenakata toiwuoki yiok etii form 2. My friend, that is a big person, either a woman or a man, somebody really big. Aitadamu nejo etii enkolong naitagoro yiok irkijanani le form 4 nikitii form 2 nikigoroo matemenisa, and then God was so gracious neisho yiok mata officials le CU. Nejoki yiok ole obo la CU chairman apa amu kara apa nanu secretary nejo oyie etejo ore lenkai nejo enai elap naa nanu italaku elap. Nitagoro yiok kulo lewa oleng. Nimikiyieu apa nenyikakini esiai Enkai amu yiok oitasheki tilo kekun. Ore esiai e CU nimiyieu endala. And when you are somewhere, be steadfast, be candid in whatever you deliver, execute your powers within your territories well. Mikiyieu apa nenyikakini esiai e CU, but somebody angered us. Ajo keleobo Enkai naitalaku elap. Naa ore sininye otene ore leroroi aatushuke ado oleng. Ore lelo pookin ojo keeta enkitoria naa ninche oitorogonyisho aitamel lelo ojo meeta olang'oroni olonyor Enkai keeta iltung'anak lenkai olang'oroni. Amaa tenemeeta olidolta yie ejo meeta oloitayio apa ninche tayiolo ajo ore Enkai ang' naa keyieu ake naa kibung' erikore ena baye. Whoever who is in leadership. Ore ake piasishore enkata niata
aironye lelo kulikae otii abori, my friend, mintoki ake aisho ino oldeket. Amu kelotu enkolong naa inchir oleng nemeeta olikisarunyie. Ayietu ilapa katis obaiki enyilan ing'ira. Ntakul nikintiil tenkaraki empiron. Ipirr oleng, ishipa amu meeta enkolong nabo nipukoo yie. Niasishore engolon niata aitorogony lelo lenkai. Ore Enkai naa ninye olang'oroni lelelo lijo yie meeta oltoilo lenye. He is the voice of the voiceless, and I wish this message is sinking well. Niasishore engolon niata anaa enkata niata ainyalie irkulikae. Amu ore ake piinyal, itedia eishoi ino katitin 4. Neme nanu etejo ketii Biblia. Wherever you are, whenever you get chance to lead, to rule over some people or a group of little people, please don't oppress them. Namayen enkarna Enkai. Gisoma orgerembe ntomonile omiet, orgerembe lenkai ntomonile omiet, orgerembe lenye leile. Kingira aitobiraki katukul terishata oosita le Biblia. Nejo kaiterunye orgerembe liong'uan. Nejo emayiana ilo litegelua yie niyau aitinyiku peeton tiatua indung'orot inonok. Ekindipakino yiok tesupatisho enkaji ino. Ina aji ino sinyati. Ore toonkiasin naitureisho niwaliki yiok tenkordunoto. Yie Enkai ai enjeunoto ang'. Yie siligilo iwuejitin pookin neiting enkop onaiposha naalakwa. Laa tengolon ino intasheyie oldonyo iretenita enkidimata ino. Yie itirring'e enkikurrukur wenaiposha. Ina kikurrukur oolopir lenye ilo oilepilep looltung'anak. Neeku itureishote lelo omanya neelakwa tenkop tenkaraki nkitoduat inonok. Nchoo yie neelusorie enkakenya wenteipa metabuaku teng'ida. Yie omutan enkop nibukoki enkare. Yie oitubulu oleng ebore ilo keju lenkai enkare. Yie oisho ninche enkurma enye amu nejia yie intobira aiko. Yie opik iyarat lenyana enkare. Nintobir anuk irbaat pookin. Nintanana enterit enkirujruj nebulu emayianata. Ndung'etarashe 12 orkereri lenye liopishana. Nejo ororei lenkai 12:7. Ore iltorrok naa kenang'ari nemitokini aata. Ake ore enkaji osupat naa kitashe. Etamayiane enkarna Olaitoriani. Ntoki aisoma embuku Efeso ematunye edukuya orkereri lenye liopishana. Ephesians 1 verse number 7. Nejo tiatua ninye kiata yiok enkordunoto tenkaraki osarge lenye. Empalikinoto oontorrok ang' terisioroto wempiris enye. Nejo orkereri lesiet atoponikia ninye yiok. Empiris enye natoponikia yiok Enkai. Eterrepi enkarna Olaitoriani lang'. Kintoki apuo embuku Olawi. Embuku Olawi ematu enye 26. 26 orkereri liokuni ometabaiki ole 13. Tenipuopuo ntae toonkiguanat ainei nimbung'ubung'u nkitanapat ainei niasiasa ninche naisho nanu ntae enchan inyi toorishat enye. Netum enkop atoisho ore irkeek lenkurma neiu irng'anayio lenye. Ore esototo oonkurman inyi nebik ometabau enkata nasotuni sabibu. Nebik sabibu ometabau enkata eunore. Ninosinoso ntae emukate inyi
araboshoni biki tiatua enkop inyi teseriani. Naa kaishoru nanu eseriani tiatua enakop, naa irura ntae nemeeta oltung'ani oiture ntae. Naiwuang'ie nanu ing'uesi torrok tenakop. Nemeitoki olalem atii enkop inyi. Naa imirimiri ntae irmang'ati linyi. Naa kebarara ninche tedukuya ntae tolalem. Imiet linyi oopuo aamir ip. Ore ip linyi nepuo aamir 10,000. Ore irmang'ati linyi naa kepuo abarara tedukuya ntae tolalem. This is a great word. Naa kaing'or nanu ntae naisho ntae entoisho napon ntae. Naitadedoyie nanu osotua lai ontae. Naa inosunoso ntae endaa musana apa nitushuma. Nintokiki aiwuang'ie ina musana peetumutumu enipikipiki eng'ejuk. Naa kaitobir nanu emanyisho ai tiatua ntae. Nemeibelekeny oltau lai aibayu ntae. Naa kalo nanu tiatua ntae naaku enkae inyi. Niakuku ntae iltung'anak lainei. Nejo orkereri obayie le 13. Ara nanu Olaitoriani enkae inyi. Ilapa oyawua ntae etupuku tenkop e Misri. Emintokiki aaku rindiki lenye. Natigila nanu isekenke rindikisho enye naisho ntae enchom ntorioriri. Meterepi enkarna Olaitoriani. Kintoki aisoma embuku ooroma ematua e 12. Kereri lenye le 17 ometabaiki ole 21 17 to 21. Nejo nji emilaki entorroni enkae torroni. Ake ore enaishiakino te pooki ng'ae entipiki ntae indamunot. Tenaa kidimayu paa ntae etiorie entorroni teseriani o pooki ng'ae. Laanyor lainei emintalaku lapi kake entung'uiki mbaa inyi engore Enkai. Amu etisiraki ajo enai elap naa nanu italaku lapi. Olaitoriani ojo. This is nice. Ore pee eeta ormang'ati ntalino esumash ndotio. Ore pee eeta enkure nchoo entoki naok. Amu ore inko nejia nkuk naayupuyu pintelekia elukunya enye. Nejo orkereri le 21. Emincho entorroni emirr ntae. Kake entimir entorroni toosupati. Meterepi enkarna Olaitoriani. Wow, kaitoki aisumaki ntae osirata le Biblia otii embuku orkerembe lenkai. Etii oltung'ani lagira ajoki keji Abraham Ngotio. Keji Abraham Ngotio. Thank you for the verses. I am moved. May God bless you, Baba. Abraham. Norogik na Shan. Salimia Shan. Mambie Kajiado Central. I miss them so much. I will come to Maparasha very soon. Lele. Maisisa. Ndonyo Narok. Norogik Singalenga Yogi Bishop Oloselinki. Tiaga, I miss you so much. And God will bless you richly. Thank you so much. Asholen tangaragana. Urgerembe Enkai ematu enye 10. Urgereri liare. Nejo toruasa emir lelo torrok ilaisinak. Njoo mibung'a ninche lelo resheta oitobira. Nejo toruasa kaiterunye orkereri ledukuya. Njoo nejo kainyoo pee intashe alamari iyie Olaitoriani. Kainyoo iyie pee isudoo kewon toonkatitin oongolikinot. Nejo orkereri liare. Toruasa emir lelo torrok ilaisinak. Nejo njoo mibung'a ninche lelo resheta oitobira. Embuku ake orkerembe lenkai ematua 107 107 verse number 1 to number 5. Ashe oleng. Nejo orkerembe lenkai encho Olaitoriani enashe amu aisupat ninye.
amore enyorrata enye nauno nebikoo ndarasi. Nchoo lelo ootokordua Olaitoriani metejo nejia, lelo ootokordua ninye aitayu tiatua enyamali, neiturrur aitung'uaa nkwapi, aitung'uaa oloosaen oloontoluo, neitung'uaa moikopei okopikop. Etilimanate embata airrang'irrang' torpurkel neitu etum enkoitoi nalenkanasa naeng'iyang'areki. Ore tenkaraki esumash enkure, neiterr iltauja lenye tiatua ninche, neishiraki ninche Olaitoriani tiatua enyamali enye, nekordu ninye ninche aitung'uaa osina lenye. Nejo oroi lenkai, etorikoyie ninye ninche aimie enkoitoi naitoriori ometabaiki enkanasa napuo aamany. Etarrepi enkarna Olaitoriani. Orkereri obayie lembuku naji ene Jeremaya, aneijo ninye Jeremia amu eton ake aaninye iro. Ntomoni naa mebaya. Ematua enaapishana orkereri ledukuya ometabaiki olesiet. Nejo elororei oewuo netii Jeremia oing'ua Olaitoriani. Eing'ua Olaitoriani ejo, ntasho tekishomi enkaji Olaitoriani, nilikio teine ele rorei. Nijo entoning ororei lolaitoriani, intai iltung'anak pookin le Yuda oimu kuna shomito aaserem Olaitoriani. Nji ejo Olaitoriani loolororani, Enkai e Israel, embelekenya nkoitoi inyi onkiasin inyi, naa kaisho nanu ntai ibikibiki teine wueji. Emisilig kulo rorei lelerejare, enkaji Olaitoriani ena, enkaji Olaitoriani. Amu tenimbelekenya ntai tedede, aing'uaa nkoitoi inyi onkiasin inyi, tenimbung'ubung'u tedede esipata oltung'anak ake, oltung'ani ake olikae, tenimimbokiki enkop ilo omoni lolemeeta menye arashu enkoliai, arashu imbukoo osarge lelo lemeeta entioto, tenewueji nimintokiki aasujaa kulie aitin tenkitamioto inyi, naa kaisho nanu ntai ntobik tenewueji tiatua enakop apa nanu naishoo nanu loo papai linyi ntarasi. Nejo orkereri obayie lesiet, ng'ura isiligiki ntai irorei lelejare lemeeta eretoto. Thank you so much. Etamayian Enkai tenkaraki lelo sirat sinyat oleng oopikita yiok ewueji nenarikino. Etamayian enkarna Olaitoriani, kijo ashe oleng tenkaraki lelo pookin oiriamarie enkitesheni esidai esiai. Olaitoriani kayola jaira yolle riba, nemela yagaba mayini gidurwa, adelongi mawawona bogina maidi, kayola jere adelongi jaunarai. Migi joye ya soma shama ngolekera, migi joye malama wangana sama borengeta, borengeta. Enkisisa nemenema, enkisisa ngolekera, yegema Olaitoriani lai wakinyegi loyo. Agema Olaitoriani lai wakinyegi loyo. Migi joye ya soma shama ngolekera, migi joye malama wangana sama borengeta. Borengeta, enkisisa nemenema, enkisisa ngolekera, yegema Olaitoriani lai wakinyegi loyo. Agema Olaitoriani lai wakinyegi loyo.
Buku romance ematudukuya. Walkerari letomonoini. Amo imakoronano. Telelomon supati. Amoninche engolo nenkai. Naya winjo noto te walking like oil. Kwarenta ilobe nyamulwa eposanki. Sitoka. Enkiwanja. Lolionto. Lopigidongwai. Isokon. Kerinkani. Ormotonyi. Lobe lokonyi. Sabarinko. Masurura. Kirindon. Emkwarika. Olo pen emurwa elolgorian town. Wore Jumapili on tarikini tikita monabishana telaba liare telari lon California tikita maare waunotore oltimle Sida FM tekanise full gospel narikito Bishop David Olemasoi. Bishop David Olemasoi longanisania for gospel Churches of Kenya Torkariante Anyway, Ayana Rishara, it will Monkanisani Pokina Banana, Kiara no long old team this day, Fen, would Marcel Mangait in Nebo, Yitokari no Lomana in Nebo. Kiaran Karanyak Anna Joyce Musa. Otenebo Jennifer Yasi. Wootu walking Maisisa Nigi Seremankai Tenebo. Sidai FM ewangan ngejuk. Sidai FM ewangan ngejuk. Joseph Olekidong'oi anining'ito Sida FM nakamanya Enkoriong weji Oloropa. Pooki loloropa Olenkoriong nje nining Sida FM. Samuel Ole Sokota amanya Borogo Enkoriong naji Olosira anining'ito Sida FM. Simon Ole Silale amanya Olosira anining'ito Sida FM. Najo kilungana nabo kilolosira mainining'o Sida FM amu awangan ngejuk. Daniel Olodarwa Legare Mbito Arol Payel Olkiu Lol Chatuyani mainining'o Sida FM. Sidai FM ewangan ngejuk.
Embuku embolunoto tomono naudo orkereri lenye liobishana. Maringidata niki wosho orkerembe nikincho ninye engito. Okiolonge Jumapili yeitaro saa tomon enteipa o meita show sari entara. Taati nebo Elijah Lole Karpa terima sidana okerengai. Indengena nigishipa kino singolitin lekwaya e Catholic. Asante, asante, Sidai FM ake. Sidai FM ewangange. asante, asante. Nano Orbasa Samuel Ole Wanda Yasho Sanga Welando Koyon. Lagashan Loloriga Lemse da Wada Gamindet. Aero Gendai, Ajogendai, and a Sopa, and a Quena, Messi Kai. Olosholei, Aoman and Dite and Galaranati Dokoya, Naluwala Balisit. And a Damwagi, Loriga Lemse da Wada Gamindet. Mon, Kangorendai, Nawurankai. Naishonda Sabadini, Terisiro to Meteor Cape. Ishoringara ni basari, Terisiro to, where Moralini, Negero Mercasi. Herun Sibia Shara, wherever Yanni Muruak, Wanda Angilem Muruak, Nagetumiro Biani or Lungana Muruak. Terisiro to Metuabe Cape. Kawurankai, Nagera Sentai, Mba Subati, Mindogi Ishir. Iromutumu biasharani tonda monok or barnot ara sepatini na kangorendai aroliga banda inchere wore tendu ngotangop aroliga banda jogero nyen ergolega tonganak
itodua kitaate toonkonyek inyi ajo etii iltung'anak oishooki tendung'oto enkop eekai 800,000 netii loironyaki aisho eekai 2 eekai 3 5 mpaka eekai 12 nitodua ajo mang'orito apa ntae pesho nemairorito apa pesho akayiolo apa ajo kiare kulikae tung'anak itodua kitaate ore etii nena pookin kaibos ena naa ore piiyieu nimintoki aishir entegelu ake paitodol ntae erikore oltung'ani oure Enkai amu ore oltung'ani oure Enkai nee kerik enkop terisioroto onkitanapat Enkai namagiroo nkitanapat Enkai amu kasujita nkitanapat Enkai naa kajoki ntae aishipapa neshipa nkera inyi neshipa irpayiani neshipa ntomonok neshipa enkop amu kejo sirati nchere tenerikisho laruok negoroo olorere naa tenerikisho supati neshipa iltung'anak aliki ntae nchere tesipata tenariki ntae neshipayu naa inyanya irng'anayio lenkisiayiare inyi terisioroto ore niajijik naa kaar katukul amu kaibeni ajijik wene porori kalotu aitutum ntae naiteng'ar ntae orken obo enoopa kening'aritata ore ntokitin inyi pookin naikonyarieki ntae naa kang'or ntae tesipata kapik nkejek inamuka paisho pooking'ae esipata enye metamayiana ntae Enkai neret ntae Enkai toonkolong'i pookin enkishui inyi. Ashe oleng tenkaraki leo kilikuai letipat oleng otii atua studio tenewueji naa tadamu ajo ore sininye pooki akeshani oyieu nelotu nening'u orkilikuai lenye indim atabaiki yiok toonkopisini ang' anaa iwoshoki yiok esimu niliki yiok peekitumoki atuutai eninko siiyie piitumoki ataa ining'oyu peening'i orkilikuai lino ajo itii enkesha naa igira aiko wou naa kining'o meeta entoki nikilaikino wou nikitoni tenebo enaa enkaji nabo amu kira nabo peekiarriyianu peekidol siiyie enikinko piinchooyo ina kisiligata ino itii siiyie enkesha olikae meeta oltung'ani lemeeta erishata enye te Sidai FM ira kiti ira botorr inyokie irok nkajijik pookin naajo ormaa ore Sidai FM naa enino kijo ashe oleng tenkaraki iltung'anak ootang'orokito ormarei lole Pundi tenkaraki enkerai nanyaala naji Duncan le Kakeny Pundi etii iltung'anak otereutua iropiyiani kingira ake aendelea yiok wenkipindi naa kaitambua amu etipika iropiyiani enye ena simu naa kincho Enkai enashe ashe oleng oltung'ani oji enkarna Mutiti Kirema ashe Kaparira Mbusia ashe oleng Noonkipa Nairowua ashe oleng Esther Olosoke ashe oleng Nooltetiain Nambaso ashe oleng Justus Morombi ashe oleng Samson Koileken ashe oleng Emmanuel Namonkuk ashe David Rakwa ashe oleng Florence Namunyak ashe Dalmas Mayan ashe Noonkishu Lila ashe oleng Lesiamon Karino thank you Johnson Nderra ashe Jane Taga ashe Caroline Nguito iltung'anak ootereutua mpisai kingira ake aendelea yiok aapuo dukuya terishata enkipindi kagira ake aitoki aitadamu ajo ishirita ilo marei lole Pundi tenkaraki embaata egira aing'uraki enkerai enye ore ena kerai enye naa keji Duncan le Kakeny Pundi neyieu eretoto ino ore teneeta iropiyiani nindim ataa iyieu ning'oroki amu ebakitae tenakata tesipitali naji ene Moi Teaching and Referral Hospital naa kuna ambari 07 9 6 3 1 7743 nambai nirewaki iropiyiani ilo marei lole Pundi kake ore oltung'ani pookin oota orng'uret tipika nena ambari naa ore nena ambari neme naawoshi amu kadol naaji ajo etii iltung'anak oogira ninche aing'ang'ana awosh neme naawoshi nena ore nena naa naapiki iropiyiani ashe oleng naa kemayian taa Enkai ndio maisoma iltung'anak pookin ooba enaa lootereutua irng'oreta lenye Turanda Muntet kimayian Enkai Turanda Muntet God bless you so much Babalai thank you so much Turanda Muntet ashe oleng tenkaraki ilo ng'oret lino Nelly Sidai ashe oleng mayiolo tenaa kene Sidai FM ina kake keji te M-Pesa Nelly Sidai thank you so much for your contribution oltung'ani le 24 mintoki awosh ena simu tafadhali oltung'ani oji enkarna David Njoe God bless you David Njoe tenkaraki orng'oret lino ashe oleng kimayian Enkai eshumata ashe oleng tenkaraki lelo pookin ketii iltung'anak oisumbuanisho oleng eji naa kewosh esimu nemitoki ninye airo tapala amu kapik ormutego saai otii ene hello tafadhali
etii iltung'anak oisumbua nesho kake kiramatisho ake sininche ashe oleng. Ng'ae tisoma kulo lootereutua teng'ejuko peyie kitumoki ashom dukuya. Adolta aisoma nai kulo kulikae pookin. Kingira ake aigil ajo teneeta orng'oret loba enaa oliyieu nirewaki ele marei lo Lepundi tenkaraki enkerai enye naji Lekakeny Pundi obakitae te sipitali Moi Teaching Referral naa terewaki kuna ambari. Ashe oleng naitai ang' mpoe, kimayian Enkai naitai ang' mpoe anoto orkilikwai lino mamai. God bless you so much tenkaraki ilo kilikwai. Ashe oleng. Turandamunet oayama ilo kilikwai. Thank you. Ashe. Keji enkarna Daniel Mamai. Ashe oleng. Daniel Mamai kimayian Enkai amu anoto orkilikwai lino. Etii iltung'anak lemedol aibu. Unapiga simu na ni reverse. Na neme ninye kingira awosh ena simu. Haya. Maisha itaendelea tu. Kila ake maisha dukuya. Thank you so much. Agira aliki ajo ore nambari nipik ilo ng'oret lino liata na 0796317743 na kimayian Enkai ang' eshumata. Ginepikaki yiok pee kining nkorkorri onkineji enyenak. Thank you so much Priscilla Konchori. Kimayian Enkai eshumata. Thank you ma'am. May God bless you. Etoponayie Enkai inewueji netupukunye. Nikitamayian Enkai eshumata. Ashe oleng Priscilla Konchori. Thank you so much. Ashe oleng amu ntakia ninye yie kulikae tung'anak oora okuni anaa ong'uan. Thank you so much. Kimayian Enkai. Thank you so much. Ashe oleng oltung'ani oji enkarna tafadhali mintoki awosh ena simu amu ore ena simu neme naoshi. Kingira ake aomonu tenkanyit sapuk. Thank you so much Kashare Ikayo. Thank you Kashare Ikayo. Kimayian Enkai ang' eshumata. Matang'oroki ilo marei amu meeta enyamali enkang' enye nabikie. Tafadhali. Enoshi enatolimutuo kulikae sinkan lenkai. Etii likae laarewaki ajo please call me. I honestly cannot call you. Why do I call you? Ina naajoki please call me. Naa ropiyiani kingira aing'uraki oltamoyiai. Midol ninye enkurruna. Please call me. I cannot call you. Ashe oleng. Thank you so much lelo pookin ogira awoshu esimu aareu iropiyiani enye tenkoitoi e-mpesa. Please. Tenaa ketaana nai kulo tung'anak ogira awosh ena simu nataa kaing'oru ake encharkaka naijo enkai oshi natodua eeta olekarpa awosh murto kulo tung'anak lemeeta enkanyit. Looshu esimu eji naa ninye kingira apik irng'oreta. Midol ninye aibu. Ashe oleng iltung'anak pookin ogira areu irng'oreta lenye. Ashe tenkaraki ina adolta ajo sidan imbaa katukul nikincho Olaitoriani lang' enashe. Etii osinkolio lopikaki tenewueji otaranya esinke Enkai naji enkarna Roslyn Lekirimboto. Kake ore eng'or ilo kilikwai le Roslyn Lekirimboto kaapikaki orkilikwai le biashara matalak esile iking'a peyie kitumoki yiok aitobirari mekiata maneno. Olainining'oni era olairemoni lorpaek mekure duo itum asara nena ewalata nabikoo enyamali pookin enyaru tolchamba lino lorpaek. Nelo olchani sidai aisul te pookin oji Mahindra 537.5 SE oing'ua enkampuni e Kena Agro Suppliers Limited. Ore ele shani neishaa niwosh olchamba lino lorpaek etubulu enyaru aaku enombenek are ompaka mbenek nara uni. Neishaa sii niwosh ele shani olchamba lino eirebuk enkop naa kiar enyaru ompukunot pookin nemetoki aabulu tukul tolchamba lino tiatua lapaitin oora ong'uan ompaka lapaitin oora ile. Ore litai naara 20 enkare neishaa nipik milimitani naara 100 ele shani. Itum ele shani oji Mahindra tekuna kiririkinot: nusu elita nabo, elita imiet olitai naara 20. Itum sii toowueitin pookin neemirieki irkeek lolchambai Agrofert pookin nikitaaniki. Teniyieu niyiolou nkumok tooshoki Ben Ole Koikai tormosori 7 isiet ormosori 225 arashu iwoshoki Frank tormosori 7 ormosori 425 ormosori 143. Ore enkolong e Jumapili naa enkolong e makeon, enkolong e seremare, enkisisa Agalelo siliga ilebwa
Kada ise sidashage bishi. Ala baba karunda ise. Amari bega kaya yosinibi. Amadale la geranya jiwailewa. Manabero moma ibanga mangayu. Walking to Olaitoriani and Asher Karaki Kanarikino. Where the Sida Yefem Pokyo Long Jumapili Itarusana Abshana Endama. Meta shows Romanentaiba, Nikin Toye Erishata Nikin Bribiri Nebo, Niki Yolo Wenunkunaye Eseramare, Niki Yolo si Orore Likintanganaki Tekanisa. My berberat Nebo, the Sida FM, Iboitare nano Shedimayan. Sida FM, the light of the Ma people.
Sidai FM ewangan ngeju. Ashana lang tenkaraki ilo sinkolio dorrop kake entoki nikijo signature tune tenkaraki Masai Girls naopenda bure. So kuluni etipat oleng tiatua nkishu nikinjankai anashe. I was doing some history nalo nayiolou ajo ore apa Masai Girls naa keji apa Narok government apa on our high school. It's very interesting. I'm with my former CRE teacher. Na isomara apa ninye Narok boys. She's not a boy. Kage najoki nejo kake meji tanakata Narok boys. Etejo tanakata naa keji Narok government school. Neeku naa ore peeponu nkera aaku kumok neori meshomo selenken enda sukuul neipotie enkarna ajo Maasai Girls. Ore kulo netoni aa Narok boys. Kake ore tenkata enye isomare ninye ena sukuul anaa Narok government school kake ore naa eyia nejia na sukuul isomare. Metamayian enkarna Olaitoriani lang Yesu Kristo jankai anashe amu Enkai ang naisiligayu. Kiyiolo ajo etii Enkai tenebo yiok nkatitin pookin. Mincho aikata kigil tau iltung'anak. Nemincho kintadoyio iltung'anak eji adol anaa ira yie liabori. No, never. Do not agree to become somebody nothing. Yani metaa idol iyie anaa itii abori ake. Hapana. Mira oliabori. Mira oliabori. Mira oliabori. Ore Enkai ang naa Enkai naisiligayu. Ayiolo ajo sidan imbaa katukul. Etii osinkolio lagira aing'oru tenewueji amu adolta ajo eloito erishata pee kitumoki aitobirari katukul. Melamari katukul aisidan imbaa. Pole itu kitumoki taata anoto entoki nikijo request time naa tenkaraki nyoo? Tenkaraki erishata oosirat le Biblia.
Masulagi nogumo Arur mangari Murangar de Yuda Marilang langela Maurishona Arur Kaya kaya Ramane Devanga La dumoreye Mayola de Sudoro Regalalar Magalani Lajagar na Messia Wisolar Bagin Wisolar Bagin Maurishona Maurishona Hidiane ne bonan Ramane Devanga Hallelujah. Asholeng dangaragilo singolio otaranyo singalenga yoji ankarna dan sauli nejo mauresho metama yen ankarna kai aisoma tesioguno roleng klorungana ko nyagrare robienyenye are dormare lo lepundi tekona sai endama kijasholeng normally enoleng japit kamayen kai na ingejo le na urori. God bless you. Peter Karia, thank you so much. Ndajiri ngochek, thank you. Oloshuru kape na sholeng. Julia Cindy kamayen kai kandai karianke yashe Leon Ninchoko asholeng tenebo Hilary Simat asholeng Mailoji Siololo Mayananga Jackson Kimancho tenebo Francis Pariken. God bless you so much. Adolta lekatu ngani to memoreta na kitu na jesoma Daniel Murunga Mayananga yeshomata Odone Jangarna Last City Punyua, thank you so much for your contribution. Daniel Lepore, thank you so much Mayananga yeshomata Odone Jangarna Mark Reteti, thank you so much for your contribution. Kantai Kojonga, thank you so much. Pole sana adolta jegeti message na kera wako kule katu manaka rumo kina mayola jenenyo ashiki mayana ka yeshumata telelo bogo na bana lora ngorogito elamari lole pundi amagenya malito leng enyamaleta nengera yenyana nyala na tisipitali emo teaching and referral hospital medama yena karna kai ki yoni kimbima jo kanyogi no tokera ngesesa tanari shata amogete begado target na lazima rayolo hesabu na tiene weji baali geni kiasi ashe uleng dosinde maroshe dana sab dana tena simu ashe uleng ole napati bab umechelewa sana wewe unakuja kutuma ujumbe sahihi atakuwa tunamalizia ashe uleng Rebecca Lekutit ashe uleng Nicholas Kipogel, thank you so much rona bogo no tumizo yote kuna sai endama dola jengira idipamo eshomeri sharangu uleng lahora mara yolo osabu lendo ginikino to yote neweji nara yolo siyo sabu lendo ginikinoto tenewueji niako melamari. Subhana de Shumata, Aguro Shulai,
Ashe oleng tenkaraki lelo pookin. Ore terishata enkisisa nikindim aanoto 6,600 onchilingini 16 6,636 metamayian intae Enkai eshumata. Ore nena arrin pookin naipoto naa ninche ootonyua aareu nena pisai. Kinoto 6,600 onchilingini 636 6,636 metamayian enkarna Olaitoriani Yesu Kristo. Etinye likae lagira ajoki morning taaduo kake mee ninye naaji kiyieu oleng, kiyieu naaji eretoto tele aini tafadhali kimayian Enkai 6,600 onchilingini 16 6,636. Thank you so much. May God bless you for all those who contributed and may God see upon you. Ekintamayian Enkai shumata. Kingira aidip yiok erishata nikijia Enkisisa tesidai FM. Ajo ashe oleng iltung'anak lenkoitoi e Facebook, iltung'anak oiriamarie yiok tenkoitoi e Facebook live, iltung'anak otii nkwapi eboo, iltung'anak otii ormaniaki le Africa pookin, nkwapi pookin e Africa, iltung'anak otii nkauntini pookin ormaasai, Narok, Kajiado, Samburu, olootumito yiok toonkauntini naijo Baringo, Laikipia, Nakuru, Nairobi, enaa ninye kulie kwapi naijo Marsabit, etii kiyiolo ajo etii iltung'anak lang loorrandi leine wueji, etii iltung'anak lang loosamburr ake sinye oomanya ewueji neji Saku constituency, kina Meja Neepe, I know the place. May God bless you so much. Metamayian intae Enkai shumata, kintoki atum enkolong emetabaiki toonkorroki oolomon ondorropu oolomon terishata nikijo enoonkorroki oolomon amu ore naa enkolong e Jumapili nikitii enakae ele studio anaa Enkisisa tesidai FM. Metamayian intae, nilepunye intae Olaitoriani lang darasi ondarasi.